أفدا ماوا وحمود دميوا خوش بن هبي كسيكو تماشا فيديو بكي نابي من بديع حاجوة أسكتشا جميلة حاجوما والسويدي دجيم وقتي أبرش جمان كير بريز علي كولو كو كسك تاربي بحثا عشيرة هفير كابكي من خوص از فيرولي رابم وكجنكا جوي مالباطي حاجو وككسك جيج عشيرة هفيركا كو أبنا بتايبت ببين ميناك جبوي جنيماي كردرا كو أوجي كاربن خودي اللي جواكا خوا دركفن عشيرة هفيركا عشيرة هاري مظنة لسر آستا كردستاني و جبروي كيجيكي وجقلك عشيرة بآفاد بي جبروي كيجيكي أو وكا كونفدراسيونا عشيراتي بنافكر عشيرة هفيركا جبستو چار عشيرة بچوك آفاد بي أو جوكا فانيكو اللي جيرن دومانا كلك جوان كريستيانن صالحة باسكلي عربية ألكا دلممكا دوركا حمكا بوتكا چومرا بونسرا رايت كو أوجي كلك جوا كريستيانن شمكا أوجي كلك جوا كريستيانن وقالك شش عشيرة تيجي كي ايكو او بس زيدينا وكا باسكا مهوكا افشي سموكا بوتا وباجولا عشيرة هفيركا قالك قوتن بيجن هناك دبيجن جعالية شنقالي فهاتنا هناك دبيجن جعالية ولاطي جور علي سرحدي فهاتنا حتى دبيجن قالك هيلوي دري هنا كو لعلي سرحدي كو دبيجن أمج عشيرة هفيركا دا لي أفتش تقاسي راستا أز نزعنا تخو بين عشيرة هفيركا جعالية باكورفا عشيرة دكشوريا جعالية روجافا عشيرة أومريا كوچكا ومحلميايا جعالية باشورفا عشيرة شيتيا وآليانا وجعالية روهلاتفا جمي دجلي عشيرة هفيركا هرتم جريداي ميركتيا بوطامبو و بن سرپرشتيا ميري بدرخانينا هيزكا باراستني بو و هر جارجي دي سرهلداني وادا جهكي سركي دكرت حتى صالة 1847 كو ميركتيا بوطا تيك وچوج آلية دولتا عثمانية سركتيا عشيرة هفيركا كتا دستي مالا رمو اللي بر آوا مزل گنده چيلك فايرا پرسگره کتنا ناوا عشیره دا ناوا ازیدیا و کریستیانا کو دکاری بون چار اثر بکن رابون چون با سلیمان مالا عثمان سلو کو لگنده زاخوران دجی و جه خستن کو وانا لحف بینه بشتی کو عثمان والحف دا آنین بشتی دمکه عشیره خستن کو عثمان ببه سرکی وا عثمان سلوكو أو ناجي كالكي مي بيشي بو أو جي چار كوريوي هبون يك جواناكي حاجوي يكمين بو حاجوي يكمين بايرا بو سركي عشيري سي كوري حاجوي يكمين جي هبون أو جي حاجوي تؤمين بطي وحمد بو حسن حاجو سركي عشيري ما حتى سالا 1870 كو دولتا ترك
بریارە فەرمانە کوشتنە حاجۆدا و دە شەرێکی مەزندا شەرێکی ئای ماڤادا کەتە دەستەی لەشکەرە و وی چاخی جمۆژی بلەشکەری ترکانە بوو و سەرێ حاجۆ جێ کرد. وێ دەمێ حاجۆی سێئەمین دزیکێ دیا خۆدا بوو. پشتی کوشتنە حاجۆ حەمەد بوو سەرەکەی عەشیرێ. ما حتاکو چەلەبی کوڕێ سلێمان مەزن بوو و ئەو کەتە دەوسا حەمەددا و نێزیکی 20 ساڵە سەرەکتیا عەشیرێ کرد. پشتی حاجۆی سێئەمین مەزن بوو دەناو عەشیرێ دەکەتە هاتە حیزکردن و گەلێکی خولدۆراوی هانە هەف و کوڕامێوی عەلیکێ بەتێژی کێش ئالیڤەوی دەستەکت کرد. چەلەبی نەتخۆست و حاجۆ ببێ سەرەکەی عەشیرێ و ژبەر وێ یەکێجێ حاجۆ و عەلیکێ بەتێژ ئالیەکی ڤە و چەلەبی و سەرحان ئیجئالیەکی ڤە بوونە سەدەمێ پارچەبوونە عەشیرە هەڤێر کات ناڤا ڤان هەردوو ماڵباتادا. Di sala 1914 da ku destpêka şerê cîhana yekemîn bû, fermandarek ji Mêrdînê hate Midyatê û şiyanda pey van kesa: Çelebî, Serhan, Haco, Elîk, Xelîl, Hemed û zar wê wan. û cenderma dora wanekê girt û berê we dana hebsxana Xerpêtê ku dibêjin El Ezîz îro bi piya nêzîkî 200 kilometrî. Piştî 5 meha ku di hebsa El Ezîzê de man, Elîk baz da, Hemed wefat kir, Çelebî û Ferho û Hüseyn û çend van kesî diye hemûka berdan, Haco û Serhan man û biryara ku wa bibine Enqerê dan. Berê wa dana Enqerê nêzîkî li gundekî nêzîkî Enqerê li mala Muxtar man, Haco û Serhan biryar dan ku ji wê derê bazin ji ber ku nizanîbûn ku berêwal ku derê. Piştî demekê Serhan ji ber ku temenî wî mezin bû nikarîbû wê riyê berdewam bike, gota Haco got ez nikarim zêdetir niha bi te re werim te here xwe xilas ke, ez ê pey te êm. Haco nêzîkî heyvekê birê de çû. Bi şevê xwe diveşart û bi rojîkê geh bi piya geh jîkê ser pişta heywana çû heta geha wêran şarê. û ji wê derê berê xwe da mizîzexê cihê xwe. Wî çaxê Çelebî serekê eşîrê bû. Lê ew dema wextê ku hemû girtî bûn di hebsa Xirpêtê de û Elîk baz dabû, nêzîkî 30 sala Elîkê Batê bû serekê eşîra hevêrka. Elîkê Batê di şerekî dijwar de li dijî dewleta Tirk de hate kuştin û leşkera laşî wî birna qunaxa hikûmetê 24 saeta wî daleqandin ji bo tirs bikeve dilê milet. Piştî wefata Elîk, Çelebî bû serekê eşîrê 2 sala, heta Haco geha mizîzexê sala 1920 da. Çelebî dixwest bi hemî ewey Haco ji meznatiya eşîrê dûr bike. Lê ji ber ku Haco ji aliyê eşîrê ve dihate hizkirin û bahweriya xelkê bêtir pê dihat, ji ber ku Çelebî her car bi dewleta Tirk re hevkarî dikir, ji ber wêkê wan xwest ku Haco bikine meznê eşîrê. û piştî demekê ji xwe dewletê Haco efû kir.
Di sala 1923 da yek li Haco bû mêvan navê wî Hemza Begê Musî bû. Di tevgera siyasî de mirovekî çalak bû û serekê rojname jîn bû. Mêvandariya Hemza Beg hestên netewî ê Kurdî li gel Haco şiyar kir. Piştî şikestina şewreşa Şêx Seîd sala 1925 da zexteke mezin ji aliyê dewleta Tirk ve li ser Haco çêbû û Haco nemakarî bû ku li serxetê bimêne. Bi ser ku Haco mehkûm bû ji aliyê Frensîya ve bi kuştina kapîtên Rogan ve di şerê Beyandûr de ku hatibû kuştin, tî çare Haco nema jixînî ku ew berê xwe bide binê xetê. Di Sibata 1926 da Haco tevl û zarwê xwe û hêmareke mezin ji eşîra xwe berê xwe dane binê xetê. Haco pêşî berê xwe da digirê ku Silêmanê Ebês li wê derê bû. Lê wê demê Silêmanê Ebês li girê pirê di konê xwe de dişî. Haco qasidekî jêreşiyan û wî jî bi himbêzeke germ Haco qebûlî ba xwe kir. Lê Haco hê giha wir negiha wir balafirê Tirka li pey de şopandin û wê deverê bomba dûman kirin û dike jî hatine kuştin. Ji ber wê yekê Haco nikarî bû li wê derê bimêne, rabû xwe li Şêxê Taya Mihemed Ebdirehman kir. Nêzîkî heyvekê bû mêvanê Şêxê Taya, lê du zabitê Frensî ji Şêxê Taya xwestin ku Haco teslîmî wan bike. Wextê Şêx vê daxwaziya we qebûl nekir, Haco nexwest ku serê Şêx çikê bixwere bikeve belayê. Haco qasidekî şiyan da berî wê qasidek şiyan bû ji İngilîze re li Iraqê ku derbasî wiribin. Lê İngilîza şert nebûyî ji Haco xwestin ku bûyî awayî karibê derbasî Iraqê bibe û Haco jî wa şerta qebûl nekir. Piştî ku ji Şêx xwestin ku Haco teslîm bike, Haco bi xwe keta rê de berê xwe ji bin konê Şêx derket û berê xwe da digirê ku ji wir herî xwe teslîmî Frensîya bike. Wî çaxî müsteşarê Frensîya Leotenant wî jî kê ji Hisiça berê xwe da Qamişlo bi eskerekî giran ve û Haco li Qamişlo xwe teslîmî Frensîya kir. Piştî demekê Frensîya Haco efû kirin, lê wî nefî Şamê kirin ew pisê kurê wî ve. Li Şamê têkiliyê Haco ê nêzik bi gelên kesê siyasetmedar û naskirî ku Şamê diman bi we re çêbû, weke Mîr Celadetbek, Mîr Kamran Bedirxan Bek, zarokê Cemîl Paşa, Qedrî û Ekrem Bek, Arif Bek, Memdûh Selîm Bek û Doktor Nafis û her wiha gelek kesê têr ê ku di tevgera siyasî de wî çaxî bû. Di sala 1927 da bi hevra van mirova xwestin ku bingehê cemîya xweyîbûn deyin. Ermaca wê jî kê ku ew dikaribin bi awakî di çar nuqteyê sînorê Tirka de êrîş bibine. Tirkiya ku ew şerê li ser giranbûna şerê ku li ser şewreşa Agirî bi rêberiya serdariya General Ehsan Nûrî Paşa sivik bikin. Piştî demekê Frensîya Haco li Hisiça bicih kir.
نخواستن که او نزیکی سینوری ترکا بیش بوی ده سری و به دولت ترکا را نکوی بلای دو سری و نیشی. حاجو و عشیره هاویرکا جه که مزند تفگره نتوی یا روژاوای کردستانی دکرد. پشتی وفات حاجو سال 1940 دا کوریوی مزن حسن کتا جهوی دا و بو سرک عشیره و سرک مالباته. حسن حاجو اوجی لپای ریاباوی خویا ولات پاریزی بردوام کرد. و کتا دفگره سیاسی یا روژاوای کردستانه. پشتی فرانسا جی سوریا درک سال 1946 دا حسن د سیاست سوریا دا جهکی مزن کرد و د سال 1947 دا بو مندوب د پارتیا وطنی دا و چو شامه. د آذار 1963 دا حسن وفات کرد. جمیل حاجو براوی بو سرک عشیره و سرک معلوماتی. و دمه بعثی هات نصر حکم و لسوري روشا كردا بتوعي وروشا عشيرة هافيركا ومالبات حاجو كلكي خرابو دس بيكرن كوفي خطا دها بجه بكن گند وعرتي كردا جواستاندن عرب آنين دوه دريده بجه کرن اسناما کرده جواستاندن هروج کرده دگرتن یعنی مالبات حاجو و عشیره هفیرکا بونه که لکا نشانه دولت سوری یانو. ده سال 1908 دا کوچا یا دوامین یا مالبات حاجو دست بکر و جاری بعدی اروپا دچو. در سال 1990 دا جمیل حاجو وفات کرد و برایوی ابراهیم حاجو بو سرک مالبات. ایرو اموکی مالبات حاجو لکوچبری دجین لگلک ولات اروپا، سوید، آلمانیا، نرویج لی هیجی که تکیلی ما با عشیره هفیر کارا گلکی خورده. هر چقدر ایرو تفگران نتویی و کردستانی راسلی همو عشیران به لی او هر تم دمینه کوکین ما کوکین کردان کوجه تفنا جواکی جوی پکتی و او بنگهامه. از ایوی دارم که او آگه داری که لسر عشیره هفیرکا مشوره کرن که دلوا بی خوش بی و نحمو بمینت خوش و سلاف و بریز.